mwami Mana iri hejuru y'amajuru, muri iki gihe gikakaye kigakakaza n'imitima, abantu bagaha inzira yo kwirwanaho, bakanga ko batabara mwami, bagakora ibikorwa ugaya umusubirizo, bigasa nkaho bavuze ngo uwera wari isi n'ijuru atuvemo, duhinduke ibyigenge bisa. Mwami niko kwezi kwa kane, nandi yakubanjirije tuzi niba naza kurikira ruko meze, ariko turasaba ngo ugire ico ukoze muri iki gihe, atari muri iki gitaramo gusa, aho abizera bataramiye hose ukora imirimo n'ibitangaza, abantu bahere kuba kugarukire bamenye kuko ari wewe Mana, kandi babone igisubizo kirambye mu izina rya Yesu. Kuzuza umwuka wera n'umunezero, twongerere ibyishimo, amahoro no gushira amanga, udushirire ubuntu n'imbaraga bibonerwa muri Kristo Yesu umukunzi wawe. Ijambo ryawe ni inkota n'amazi, n'urwego n'umutsima n'ubugingo, kandi ubwo bugingo ni Kristo w'Imana. Ndagushimiye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Dushimiye kubana namwe mwese abangana gutya, ntacyo twobirutisha kandi ntacyo twakoze ngo bibe byaje bivuye ku Mana. Imana turayishimiye cyane. Turashimira abanyetorero bakomeje kuduha ikaze, pasiteri w'itorero nabo bakorana, Imana ibahereza umugisha. Abandi ba pastori bose baraha, sinarondora uvuza amazina ubwo tuyazi, ariko kandi cy'ingenzi nuko umutima tubishimiye. Bakristo bose muri rusange, Yesu abagirire neza cyane. Turashimira Imana ihora igira uko yasezeranije. Imana yagambiriye guhagurutsa benshi ngo babwirize bene wabo, namwe yabahagurukirije kubwiriza bene wanyu. Muri abo yahagurukije kubwiriza bene wabo, natwe turimo ngo tubaganirize amagambo y'ubugingo. Kubw'iyo mpamvu izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Turi mu bihe bigoye kandi biruhije cyane, kandi bigoye mu buryo bisatira umuntu bikamuremerera kandi atazi ko
aremererewe. Niyo mpamvu ubona abantu bagenda batakaza kwizera kukuri, kwizera nyakuri. Hariho kwizera kwinshi ariko hariho no kwizera kukuri. Byitwa Imana ni byinshi ariko hariho Imana imwe kandi niyo y'ukuri. Hariho no gusenga kwinshi ariko hariho gusenga kumwe kandi niko kukuri. Bakristo turi mu ruvangitiranye n'uruhurirane rw'ibihe bidasobanutse byaje bizibira amaso y'imitima, abantu bararangiza ntibabona, bamara igihe bagenda bafata ntibasingira. Babwira akantu gatoya gira dusenge cyangwa turangize cyangwa tuvugira andi magambo angahe. Cyoza bita hari umugabo umwana umaze kuririmba aravuga ngo habari njema. Cyoza bita inkuru nziza. Inkuru nziza inatembea ulimwengu cyangwa ubutumwa bwiza buravugwa. Ntabwo bizabiba mu biterane byose kandi nta nubwo bijya biba ku cyumweru hose. Inkuru nziza dushaka kumara amezi 8 itaravugwa, harimo havugwa igisa n'inkuru nziza ariko atariyo. Umuntu yaza avuye Igoma akazanda gatata avuze ubutumwa bwiza atavuze inkuru nziza, kubera ko inkuru nziza ntizivuga abantu bose, ntabwo ari abantu bose, ahubwo muri 400 yovuga umwe gusa, abandi ntibigere bavuga inkuru nziza ya Yesu. Niba byarakunze kandi bigashoboka ko ubahanuzi amajana umwe ari we w'Imana, abandi ubahanuzi ibihumbi biyobowe na Pashuri bose keretse Yeremiya wenyine. N'ubu niko bikimeze, uku ni imparanga. Ab'Imana bashobora kuba bake cyane, bake abimbarwa, bandi bose tukagitwika gusa ariko nta habari njema yavuzwe. Bwana sifiwe. Kandi habari njema ntabwo izibwirwa kamere. Buriya iyo ubutumwa buvuzwe, umuntu uri mu rubanza rw'Imana izina rye ryanditse mu gitabo cy'urupfu agafashwa, nuko kamere yamubwirije ibihuye ni murimo. Iyo umuvuga butumwa ari nk'ubusa azabwiriza hagafashwa abandi bari mu busa. Iyo umuntu ari mu manegeka azafasha abandi bari mu manegeka. Ariko iyo ubugingo bwahindutse buganiririye ubupfuye, hazahaza inkota, yazahaza ijwi, hazahaza inkota igahinguranya igakebera mu giyombi, abandi bakagongera bakakira umwami Yesu. Bwana sifiwe. Duweze si cyubahiro. Bwana sifiwe. Bakristo siyara twegereye genda higa b'Imana bukurira begerira bakawusha irabamara. Niki Satani yaturwanishije, yakoresheje ibintu bikeya. Icyambere muri ibyo, Satani eje umwuka w'ubusambanyi wo ku rwego, abantu bararemba, ubwenge burashira. Bibiliya avuga mu gitabo cy'Abaroma ngo umwuka ukorera mu muntu niryo juru rye. Niba muri wowe umwuka uganje, ni uza wicurira ukawutekerezaho. No muri bisi n'igihuhuze utari kuri telefone, ni utwaye mu mutima, ni nazo nzozi zawe niryo juru ryawe, niwe mwami wawe. Takabiri Satani yaturwanishije, yarirukanse anyura mu bantu, baratuzamura, baraturenza, turarengiriya.
dukunda amasifa cyane ngo turangize. Cyubahiro gitsimbura Imana muri twe, birangira dutakaje ukuri kwabaga muri twebwe kugana Isiyoni ku Mana. Mwijuru ryazoje abashefu n'abatwara. Imana ntabwo izoshimira abari barazamutse. Ndahiye Imana si Imana. Akanwa k'Imana, Imana izoshimira abagaragu. Imana izoshimira imbata, izoshimira les inconsidérés. Imana izoshimira les quoi? Imana izoshimira bandi duweze si cyubahiro. Bwana sifiwe. Haleluya. Bibiri iravuga Bwana sifiwe. Ngwigishizwe hejuru mu maso y'abantu, ngo nikizira mu maso y'Imana. Ikizamuwe mu bantu. Iki kigozwe iki nikizira mu maso y'Imana. Nongere babwira kandi ugatogira dusenga Imana. Ntabwo gukomera kw'abakristo ari ukubasigaye afite indege ye bwite izikitura akabwiriza yarangiza agataha. Kandi gukomera Bwana sifiwe. Ntabwo ari ukugira abakristo nk'aba fois 20. Ntabwo ari byo. Kandi gukomera Bwana sifiwe. Ntabwo ari ugusirimba ndetse n'ejo bundi tugasaba tugasirimba cyane. Gukomera n'ibitagaragara by'abakristo. N'ibitagaragara by'abakristo. Gukomera ndahiye Imana si bigaragara. Iyo hari ikigaragara ni icya Satani. Haleluya! Biravuga ngo Yesu bwe yari afite ishusho yo kwifuzwa. Abantu bose ngo bamwimaga amaso. Ukubisa amaso akabona niwe yagaza ashikoraha. Ndashaka kureba kiri gisesemwa. Ariko uyu mukristo ari populaire. Nta Yesu urimo. Yesu ntigeze aba populaire. Yesu ntigeze aba rurangira. Ushika n'ubu Yesu ndazoba populaire. Haleluya! N'iryari kuba populaire. Turangije urugendo tugeze ibwami ku Mana. Kila chozi ataondoa maumivu yote. Na hapo tutakuwa na fursa ya kumshukuru Mungu. Kwa nini tutamshukuru Mungu? Aliyetununua kwa damu. Yesu, shimwe watuguza amaraso yawe. Shimwe Yesu watuguza amaraso yawe. Kandi ingovu zimberere azaza zikiriyo. Bwana sifiwe. Bakristo. Agaciro k'abakristo. Ndibaza bakagira ku bandi bakristo. Agaciro k'umukristo aza kagira imbere y'abadayimoni. Akakagira imbere ya Satani. Isi n'abadayimoni bakavuga ngo barya bubitse ibihugu nindo bahageze. Barya tutazatumva. Nindo batubanga. Neba Bwana sifiwe. Mugitamo bene sekowa ni rurangirana. Bene sekowa Mana yo mwijuru. Mushiramo duhure. Bazanye umunyamapepe. Ahantu bamwe quelque face comme ça. Baretse kwinjira umunyamapepe ko tanga musanga ayitaza na telefone ariko ni nawe ngiyi message yawe ndacyayifite muno nawe agaciro k'abakristo nico turi mwisi tagaragara. Abadayimoni bakufite Satani n'abapfumu. Haleluya! Kuko tutareba kubigaragara. Ibigaragara nibyo akanya gato. Tugenda tuyoborwa no kwizera. Ngo tumaranire gusingira ibitagaragara. Ngo tumaranire gusingira ibitaboneka. Haleluya! Babwira kandi gatoya. Bwana sifiwe. Mu bukene abakristo dufite ko kuja hanze. Ndahimana mu mirimo ntegereje ko Yesu yakora ku bugingo bwanje. Sukunkiza sida,
nakize kanseri ndi mukurara ndibuga ati birimo ivyo mvuze nta buryarya imbere y'Imana yapamagaye. Keneye Yesu uza guhindura ubugingo ngo aguma bushushanye wapfiriye kera. Yes. Keneye Yesu ngwaze. Biblia iravuga ngo kuko yapfiriye bose ngo abariho boye gukomeza kubaho kubwa ahubwo ngo babeho kubwo wabapfiriye akanabasokera. Haleluya. None mwe mutekereza mute uyu muntu ari umusambanyi, umuntu akaroga akagira ibyisoni n'ibyisoni nkeya agatongana akaburana. Bwana sibi abakristo bazaburana ibiba n'ukuri kw'Imana nta mukristo uzuburana ukristo ndazabura tibibaho dufite umurengeze ku twese. Haleluya. Biblia iravuga Yesu yabwiye abigishwa ngo mwamukumbi mutomwe ngo Imana yagambiriye kubahereza ubwami. Imana yagambiriye kera. Imana yagambiriye kera kuzabahereza ubwami. Muri abaragwa muri n'abaraganwa na Kristo. Warizi pamoja na Kristo. Bwana sifi. Turabaragwa ba Kristo. Ba Kristo. Iyo tuja. Ariko mana Israeli we. Kizokubwira ko bantara bakamere. Mutazi twagwamagara ngo sengere ngo kuri uyu mutwaro kumva n'uwa kamere. Ariko ubugingo bwe buri mukaga gategereje urupfu. Tiyibuka gukanguka ngo abiri Imana ngo utabara ubugingo bwanje Yesu. Haririmba ngo ntumvite umukiza we. Yes, urebe ibintu muzanire hano ahondi merewe nabi cyane. Haleluya. Biblia ngo niba mwarasogongeye mukamenya si vous avez bien connu. Niba kubizineza kuwo mwana rushaba kandi cyatanganiki Yesu cyatanganiki ndahimana Yesu ntaza tanga amazu Imana yabara amazu abaraje kubasangana akaja muri Aziya akubaka imicambu yose. Yesu yavuye natagira haba n'igitunda haba na veranda Yesu. Bwana sifiwe. Ngo kuko impano y'Imana niki muvugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Aramwemeye bose. Ngo kwitwa abana b'Imana. Yohana aravuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana ko tuzamera ntikurereka. Ariko Yesu yagendere ubugingo bwanje bawe. Hashimwe Yesu wagendere ubugingo bwanje aravuga. Apote Yesu sindukundu yangendereye. Angenderera ndasonda akira Yesu mwana w'Imana. Bwana sibi. Buriya kamabwirira ijambo. Biblia yavuga ngo ntibishoboka ko abari mu butware bwa kamere bonezeza Imana. Ntibishoboka pratiquement impossible. Kindi Bwana sibi. Bwana sibi. Bwana sibi. Zakurikirana ubutumwa umpasteri wabuvuze mbere yuko akanya gato yatanze ubuhamya avuga ukuntu yari yarageze agahinda itorero rye ritazamuka. Avuga uko bamuteye imitwe yo kuja muri Nigeria gushaka amavuta
ngo mugereye ku nyanja hahise hasohoka madame samaki ngo asambana nayo, irangije kumutera ikimenyetso mu ruhanga, umushirikini mu kiganza, ngo ageze amateraniro ngo yagira gutyo abantu bakagwa, yari afite imbaraga zitabaho. Kama kuimba na shetani anaimba, kama kuhubiri na shetani anahubiri. Biblia inavuga ngo haba n'abadayimoni barizera, abadayimoni barizera. Bwana sifiwe. Natangaza mulango, mulango, natangaza mulango wa uzima ni Yesu. Abakize nibyo turuhira dushaka, nibyo dushaka. Yoho n'indaya n'abayisilamu nukuvuga ngo twataye inzira y'ubugingo. Biblia ngo mushake, umurimbyi aravuga ngo mushake ibyahishwe abanyabwenge. Muze mwenyine twihererane mushake ibyahishwe abanyabwenge. Ibi tubabwira gushaka mu mitwe y'abapfumu ntibibamo, ariko ibindi twirirwa duhahamira hano mu isi tubihuriyeho n'abo bose. Mushake ibihambaye byahishwe abanyabwenge. Haleluya! Bigahishurirwa abaswa. Barabwira abakorinto, Bwana sifiwe, ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu, ngo kuko abubwenge bw'abantu bahamagawe si benshi cyane, n'imfura zahamagawe si nyinshi, amalisansi si menshi cyane. Mana yanje muzi kumwuka yarambwiye se, Bwana sifiwe. Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni bande, koze isoni abanyabyaha. Bwiya ndahira Imana. Sindatekereza ngo uwo bwiriza ngo abone itiki biragatsindwa n'Imana. Nini kenera w'Imana uzozimye mu bavuga butumwa. Keneye ubugingo bugarukire Yesu umwana w'Imana. Evaluation y'igiterane ntabwo igaragazwa na kamera ngo bari barimo, cyangwa ngo bari inka zitatu ngo byari byacitse, ngo hajemo n'umuyobozi ngo haleluya, abandi ngo bashamburiyemo ibihe kwijambo, abandi ngo na sente yari hiye ngo bamagira uryo ngo maze ngo harimo imiriro. Uko nta Yesu urazamo, iyo ni kamera yayivugwa mu baturage. Haleluya! Biblia yavuga Bwana sifiwe ngo mwijuru hari impundu n'umunezero. Iyo muntu mwagize gute aliyepotea ameonekana, Mungu hufurahi sana. Data zahaguruka. Giti kintu kizagihimbaza data wa twese nuko gapapa avuga ko yagazabesha none agarukiye Yesu. Erega gapapa Yesu azorinda aza kubesha kukiri icyaha. Biblia iravuga ngo umugabane w'abarozi, abasambanyi, abanyabinyoma, abasenga ibishushanyo. Banze mbaza uzabiri gushambura abantu uzusambana. Hano hari abantu wateresea wamara ngo wewe ngo nta kosa ryawe, ngo wewe ngo ureme iyo ni satani turutuzuroga aho mutangiriye nico kimwe. Uri umubeshi wamara kwikorera abantu ngo bakore mwinda ngo bamena amaraso y'ubwana, ababesha n'abamena amaraso umugabane wabo iyavuze nimwe niyo kwizera, tirigira rata tirigira black. Haleluya! Aliyahidi, Bwana sifiwe, atatenda. Yarahiye kwizatsinda Satani, abanyabyaha batazabona ubwami bwo mwijuru. Ngo izitwa inzira yo kwezwa bandiye mu mitima tibazayigaragara. Izirigana mu rusengero gapa, izirigana mu rusengero ntabwo ari ukunyuranya amavire, kandi ntabwo ari ukunyura. Izirigana mu rusengero, izirigana muri paruwase. Abaza batonganira ndababwiye ko ari mu rusengero. Bo hatonganira muri association leta yaratwemereye ibyangombwa barayitanga muri sambire legislatif, ariko nta nzira ije mu rusengero isaba inzira yo kwezwa. Iryo rembo niwe ushakani yinjire umuryango urakinguye.
abwire ishano ryadutegereje bavane. Umuntu ufite umugore wa kabiri ngo nazoza zitandukanye, abandi bafite abagatatu barangiza ngo nibaze muzoza mwiparuwasi ariko ntimuzoza mu rusengero rwa Yesu. Paulo yaravuze mu gitabo cy'Abakorinto ngo none fata ingingo za Kristo zivange n'izamaraya. Haleluya! Fata ubugingo bwa Yesu. Ugamwe rambwiye umupastori yagiye gusura umupastori w'umugore, arabwiriza kuwa kane kuwa gatanu mu gitondo yamava muri umugore yakenyereye agasuma kitereye ngo aramwegera ku gitanda arambwira ngo reka ngusome pastor, nuko ngo twarafashijwe. Arambwira ngo akakanwa karashinganishijwe. Aya ni amashanyarazi, iyi ni lave, iyi ni volca. Yesu yaragatoranije ngo gahinduke inkota muri isi. Bakristo fata ingingo za Kristo zivange n'izamaraya zibikabeho. Yesu yaravuze ngo muzarya ibihumanya ntacyo bizabatwara. Ibihumanya yavuze nibihe, ntabwo ari gapopa n'uyirya ntuzirirwa. Ibihumanya yavuze nibihe, ntabwo ari ukwenda twasamye ngo turanywa rw'inyenzi na za kirorine ngo mutekereze ko tuzoramuka. Ibihumanya Yesu yavuze ngo tuzorya ntibigire icyo bidutwara, n'inyigisho z'ubuyobe zimperuka z'abavuga butumwa buzuye abadayimoni tuzozumva ariko ntacyo zizakora. Haleluya! Nituma bivuga bana sifiwe. Twaro zose bacura kuturwanya ntacyo zizadutwara, zizahinduka ubusa. Bazatubwira kitari butumwa ntacyo kizadutwara. Tuzaguma twiringire ko Yesu azagaruka. Azaza kujana be abakure muri isi, azadukiza urupfu tujye kubana we mw'ijoro. Bwana sifiwe. Bira yavuze ngo imirimo ya kamere igira gute none ibyo, kandi abantu bazobipfe ngo babihanuriye Nyamavira, bazobipfe ngo babihanuriye Gitengera, abantu babikora ngo babihanuriye Bugande ngo yaje barabihanuriye. Oya, iragaragara imirimo ya kamere ira dore yose. Aravuga ngo muri iyo mirimo ya kamere uwa mbere muri iyo mirimo ngo gusambana. Mwari muzi ko uyu mudasambanye rimwe azayandura abadayimoni 3,000, kandi abo 3,000 ni uruhererekane rwabo basambanye n'uwo wari ugasanga n'abayisilamu bakirimo abagikuyu n'abavanga abazi wari ugasanga bazakubwira batewe birefera yewe wakwiyubashira umukozi w'Imana yewe iristonejo ni wazobwiriza yewe bireba pornography tukoza mutwati abadayimoni barakurenze. Yesu yabashije umwe ngo urinde dayimoni, aramubwira ngo turi ingabo. Cyo tumutekereza uko uzobivamo byarakunaniye, uzutekereza ukajya mu gitaramo ukajya amasayina ngo ibisi 2 ngo ndarara navuyemo, warangiza wavayo ugadufa. Bibiliya yavuga barazifiwe ngo umunyamaboko w'intwari ngo yarinze ibintu bye ngo biba mahoro. Uwo ni Satani azafata abagabo bagakingirana yakingirana umugabo mwene wacu, barambwira bati viyo wagiye, arababwira ngo naragiye ariko ngo nta mbaraga zo kuvayo ngifite, muze musenge nibuka basi nitanibuka basi izifata abagore ikadorongeza igakingirana, igafata abareveri igakingirana, hari abantu bagaturana kando ikasata, ariko abandi Yesu we Bwana sifiwe. Hari waririmbye aravuga ngo nimefungwa na Mwokozi kwa kifungo cha upendo hata kufa hakuwezi. Mimi wake siku zote ninataka kumsihi Yesu ananiongoza. Bwana sifiwe.
yanditse beretse kujana umugabo umwe muyumbe arenda gushingira yamutera harura ngo haleluya ngo dusubiremo ngo maze mwitonde ngo biriravuga ngo karaye mu ndakazinduka ku munwa ngo nimuheze Imana icubahiro ni isangu yahemukiye Imana ntiyo guha ibyayo kubusabusa cyo gituma uzusanga abantu batamenye iyo biva niyo abandi bazajya kutubwiriza hano ngo Imana yanga icyaha ngo igakunda nyiracu icyo si icanditswe ivyo nibitekerezo by'abanyantege nke mu rubarati ngo babibwirize kuri gongwa bamabi kwizisi yose kibifuye Bibiri iravuga ngo muzi neza icyo mvuze nico Bibiliya ngo muzi neza ko gusambana no guheheta ngo bitera umuntu kwangwa n'Imana Imana ikamwanga muri Zaburi ya 34 Bibiri iravuga mbigitsure kima ngo kiri ku nkozi z'ibibi ngo imareho kwibukwa kwabo mwisi imareho kwibukwa kwabo mwisi ngo bazuma nk'igisambo muzize izo tumatugira amasoni zo kubwiriza amatema amwe nuko ahuye n'ukuri kuri mu mitima yacu so tinya kubivuga kubera ko tubibamo uriya mabwire ntakitagira balibitrane baranzimeni n'abasifuzi n'abakoca hano hagati yacu namwe habaho abaranzimeni cyangwa bano bo ku ruhande bamwe bagira agatambaro kwishyira kw'igitego ntabwo ari ugushaganya urushundura nuko babyemeza hariya bazarushaganya bagihakana kakamba gasa naho kataruce kagera na hafi kubwiriza ntabwo ari amagambo mbabwira hagati yanje namwe ndahiye Imana haba ikintu kiza kibabwira ngo mucire biraru biriya yavuze n'umubandi uriya hamanirimo akaba n'ikindi kiza giherekeza ijambo Mana yabwiye muzanitegereza ijambo ryanje zanitegereza ijambo ryanje kugira ngo ndikitse umwanditsi w'Uburayi yavuze ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima ngo rigira ubugi nk'ubw'ikota ngo rizarwinjira mu misokoro mu magufa rigahingura haleluya ngo rigira imbaraga Bwana sifi ngo rigakubita hasi rigasenyura rigakubita hasi aha hari ibintu bizabihakana hari ibintu hano harabaranze imeni bazabahakana hano bazabahakana hano ibyo avuga si ibyo avuga ntibirimo ibyo avuga wapi niba tuvuga ibyo tutari ibi tubayeho nibi bivuga ngo bazaba bavuga kwera ngo bahakana imbaraga zako ariko zonezerwa kuri Pasaka Mana yaje uzamakuru ukuntu bizonezerwa maze amayinga cyangwa amezi portemanto yarampegamye hano yarampagamye nagize ngo ndamira birangira mpagama ndakukubita ndemera kugitero kivuga ngo kazi za mikono haziwezi kukomboa hata ningelia na kutenda kazi nyingi singeweza kuokoka peke yako wewe Yesu Mwokozi za kumenya neza ntacyo twokora ngo tukizwe hani icyo tuzokora umuntu wese munafata inoti nini nguri mufuko wiyo mushire hejuru ubwo warufuye iwacu nino muri bihugu yamakora umufuko afite $100 yamasigira uti muzizamura tuzisengere bati papa ngo arangiza mwese mushirara mu giseke bamagenda bashira mu giseke kuboko ntakugaruka ngo arangize ati abadiyakoni mwigize hirye bakijanye hirye ngo aje gutaha gate mu mpega rwa rufaranga rwanje ewe kore Imana none kwase kubaziki bagiye kubwira umushumba ati yamaze gukorera Imana byarangi mumubwira avanga adahura n'ibibazo batubwiye ngo tuzane faranga bazisengere sinarinzi ko babazijana aravuga ati je ndanyazwa hanga Bwana sifi kazi za mikono yangu
haziwezi kukomboa hata ningelia sana. Bwana sifiwe. Tuzwana no kukiriki kwemeza ko tutarakizwa neza. Nta buhamya nta muntu ndumva batangiye buhamya kukiriyo. Baza kutubwira ngo yatanze nk'umunani. Izo nkana bafite abagore babiri batanze 16. Ngo yagaza ngo bashiti bagaza barara mu wiwe. Baraye no kwa runaka nawe. Ugasanga ubuhamya nta butandukanye n'ubw'indaye n'ubwo abayisilamu turahuje ubuhamya. No kuvuga ngo iyo tuvuga ibyo twakoze nta buhamya bwa Yesu buhari. Nimwiharahare tuvuga ibyo Yesu yakoze mu bugingo bwacu. Ubuhamya bw'umukristo yapfuye no kuvuga ibyo Yesu yakoze. Bani ibyo we yakoze. Je nari mbata mpumudana. Nari wo. Bakristo mubuke buhamya dufite. Mubuke buhamya dufite. Imirimo itangaje Yesu yakoze mu bugingo bwacu. Habaye urubanza mu minsi yashize i Bujumbura. Pastor umwe w'ikartier yatumije uwo mu Rwanda uzaze tubwirize. Kandi ubwiriza hejuru yo gutanga yamaza uriyo tema. Magaze miliyoni 6 zirenga. Ngo bucya mu 60 yamaze ziri. Bamahamagara wa pastor bamaze nduka mu mugi guca urubanza. Yarambwiye ngo nze tubwirize ku gutanga ikizovamo tuzogabura. None karampi ibihumbi 60 bidashitse na $20. Kontri miliyoni 650. None mwaba pastor imwe dukubita ngo ni hasi. None biragenda bite? Nindutsindwa nindutsinda. None biragenda bite abantu b'Imana? Nimwumva amahoro Yesu yambaye. Yesu yahinduye ubugingo. Haleluya! Bibiri yavuga Bwana sifiwe. Ngo ntimwiratane ibyangirika kifeza n'izahabu. Ahubwo ngo umushake wa mura gutabasha kubora no kwandura haba no kugashuka. Ngo liyo namwe mwabikiwe mwebwe abarindwa n'imbaraga. Yesu twirataga wa Kristo wacu. Ngo bazi gutanga ngo twara abaforoni. Mana ya kuvuze gute? Vuga ko abakristo bacu bapfanye na Kristo bazukana nawe. Amazina yabo ari mu gitabo cy'ubugingo. Ese turi kumwe aba? Imweze si cyubahiro. Liko kule, jina langu liko kule. Jina langu liko kule mbinguni. Sicyo cyambere kandi sicyo kinini ariko reka nkibabwire. Tugiye kurangiza. Noneho ngenda ahantu mpura bino. Furana umuntu umwe umuyobozi urya wikirengiriya. Mararambwira ngo bafite ikibazo ngo mubyerekeye induzieme none ga turimo kwibaza biremeye ko umuntu ayihereza uwo ari we wese. Mutima arambwira ntuko ni wikiriza arahita kora mu mufuka araguhereza induzieme. Ariko ninde muntu wokama inka y'abandi ayisanze ku musozi? Afite pasiteri uzumubwiriza ku manywa na nijoro. Afite pasiteri we uzomutangira ubuhamya kumva. Wemere baguhita cumi kitari cy'umukristo wawe uzokwirwa ha muri isi. Ndamubwira ntoyaye ugende ni kwa pasiteri w'umuntu. Kugihereza undi nukunyuruza ni detournema no kugihereza pasiteri. Ngo sawa ngo arabyumvishe ngo ariyumvira. Bakristo Bwana sifi. Tegereje ko Yesu azaza. Tegereje ko Yesu mukiza azata. Haleluya! Biblia yavuze Bwana sifiwe. Ndi imirimo ya kamere iragaragara. Imirimo ya kamere iragaragara. Ni twirema ibice amacakubiri. Turangize. Buriya babwira uburyo rero duteye pastor. Ubu ngubu abakristo bacangana n'abarozi. Byararangiye. Ubu hari urwango rw'ikanisa n'ibindi. Ibyo mvuze si ibyo mpimbi n'Imana yabivuze. Umuntu ngo yabonye itorero irindi ngo aterana
warangije yinjira amanyamasengesho ngo abaka amasengesho basigira urugamba ngo bama basinda barasara basa n'abarwaye bwake ivanze n'igituntu hamwe na diabete bama bahinduka gusubira abura n'umwuga isenga Imana bose barapfa bahagaze bahinduka imirambo bagikanga Satani. Haleluya! Bwana sifiwe. Imirimo ya Satani iragaragara tibisaba ngo bayerekwe tibisaba mirimo ya Satani. Wowe munyamasengesho utagisenga wowe utagisenga wowe utagisenga ikiza kubwira ko amasengesho yatangiye kugabanuka uzumva abantu bahamya ngo usigaye bafasha niba utangiye kubafasha ni ikimenyetso cyo kunanirwa kibazo cyatangiye. Intumwa ntabwo zigeze zifasha abantu ndashima kuva baba Yesu yagiye ntabafashije yarabahanze arababangamira bana sifu ariko Yesu muyandi magambo umuntu yovuga ngo Yesu ntawe yaragiye ko kuvuga ngo Gamaliel yaratambutse ko kuvuga ngo Ana aratambutse na Kayafa abantu bose bakamavuga ngo Rabbi mwigisha abandi bakamabikora ngo abano imbere y'isoko mwiguriro akamatereka hariya Gamaliel cyangwa Ana akamarenza ukuguru uruke mu gatanu imbere y'umuryango abantu bose mwigisha Rabbi Daddy data murakomeye papa. Yesu arababwira ngo timufite baso babiri data n'umwe wo mwijuru abandi bose sibo. Bagera kuri Yesu yabatambukaho Yesu we yaza ariko Yesu yarango ngo akababwira ngo ari amapfa n'inyo zabo mwakombe mwe byogeje inyuma imbere ari umwana muzobona ishano mwajanye urufunguzo rwo kwinjira mu bwana timwishire nabashakaga kwinjira murababuza muzobona ishano mwe mumimi n'umuvu mukamiringami yabunguri. Muzi cyo bivuze umuntu abayihanye ngo mugitano natomboke y'abana ngo none mumbabarire agasiga ko rumurozi ngo ejo nishe gahunda mumbabarire agasiga ko azabyarira abapfakazi bazaba mimino mubu ingamiya bakayimira bunguri n'amahembe yayo naryapfupfu byayo zibatuyemo. Doze sechuwa haleluya Timoteyo Bwana sifiwe aramubwira ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ngo rucyahagaze rwanditse ikimenyetso ngo Uwiteka azabiwe ngo bavuga izina ry'Imana bave mu bitatu andi matakini yasoke selema ya ebwende ariko tuzaja mu ijuru we Bwana sifiwe tuzaja mu ijuru n'ukuri kw'Imana isumba byose tuzaja mu ijuru aona mbingu zimefunguka ya Dangize Bwana sifiwe. Paulo asete Timoteyo muri Efeso ngo yamusize muri Efeso afite imyaka 18 yamukorere mize kubera akaga k'abacuzi n'abapfumu ngo bahigiraga ubugingo bwa Paulo kumusezerera muri yisi ngo byatumye Paulo asiga n'igitabo cye yitwazaga kivuga butumwa mu nyanja ya Adria. Paulo yanyuze nta gitabo yari impunzi y'umuhamagaro. Impunzi z'imihamagaro zibaho muri mukuzibona zimwe zikitakita mu makanisa zabuzaho zisi birenge. Impunzi z'imihamagaro zibaho muri mukuzibona hano zirandara. Bwana sifiwe. Turi kumwe
tuzamura ibiganza duheze icyubahiro. Ngo arangize ikintu cyantangaje. Pawulo ngo agere muri Efeso. Ngo atekereza ko wenda Timoteyo azotekereza ko ibintu byagoranye yari waba yagiye kugubwa neza iyo yagiye. Shoboke ko Pawulo yaguwe neza, nta telefone gazabagaho. None iyi myaka maze asize aha mu bapfu, asize aha, bizogenda biti? Pawulo Bwana sifiwe. Ngo aragerageza yagaza yandikisha, aravuga ngo none uko niko gutasha kwanditswe n'ukwaje kuboko. Ngo arazunga iminyururu yari maze igihe yaramwijije. Ngo aravuga ngo ntako ntagize nandikishije ukwanje kuboko. Bwana sifiwe. Aramwandikira amubwira ngo dufatikanya naje kwihanganira imibaba. Ngo nkuko bikwiriye umusirikare wa Kristo. Ngo ntawo kwandikwa kuba umusirikare. Bwana sifiwe. Ngo namaragira gute? Ngo yishire mu by'ubugingo bwa none. Ngo abakinejeje uwamwandikiye kubiki kuba umusirikare. Hakuna mtu awezaye kuwatumikia mabwana wawili. Ama atamwacha huyu na kuchagua huyu. Nta muntu wokorera abami babiri. Hitamo Yesu. Nta muntu wokorera abami babiri. Nta wakwandikwa kuba umusirikare. Bene data bari kutubwira ngo umuntu wakiriye Yesu ngo yomutakaza gute? Ngo umuntu wakiriye Yesu ngo yomutakaza gute? Tebazamutakaza nk'abamwigeze. Baza basigara gutyo nk'umuntu wari ufite ikiro cy'inoro mu mufuko utobotse, kigatibukira inyamurombwe akagishakira kuri muriza. Nukuvuga ngo ikigeze. Yesu azatibuka umuntu agaheba. Yesu agashira. Yesu agashira. Bwana sifiwe. Yesu niwe wa mbere. Kandi Yesu azaba umuntu ntasezeri. Iwe ntagira umunsi wo gusema. Bwana sifiwe. Yesu azagenda gusa. Igambi babwira iparuwasi ya Odikia ngo ari mu bujuke no gutaka ikanisa bende kwa kundi guteye ubwoba. Ngo bahorandika ibiterane abantu bakava epfo na ruguru za Simurina za Pergamo Towatira bose bakirunda muri Odikia bakavuga ngo niho hari umuriro hagezweho. Abantu bakaza kwirubura ku cyumweru 180 ijana, abagore abakire abadoktere bose barangije kaminuza yo kubaga amaso no kuyavura, niho babarizwaga bose. Abahanga bafite amazina yo gukora imyenda yose yimuza mubona bose, naho bari barirubuye bose bakamasora gutya ama design. Udushati tumwe tudafite koraha, utundi tumeze gutya, utatse umutwe wakama uvura aho ngaho. Abantu bamavuga ngo naha niho imbaraga ziri, aha niho Yesu ari. Haleluya! Bibiri yavuga ngo rega ivyo nibwira sivyo mwibwira. Ivyo mwibwira sivyo Imana yibwira. Muzi cyatangaje ngo baje gutungurwa nuko Yesu ngo yavugiye hanze ngo babwira ko atakiba mu paruwasi bazagira ngo bamo. Ngo aravuga ngo mpagaze hanze ko ndakomanga. Yesu ukuntu uba muntu pi. Ibi bitaramo tugira aba bagabo bose bone tubaro birubuye muno. Uri he none ndi hanze ko ndakomanga nimwemera ndoza nimwanga. Turangize bavandimwe. Itorero bakozi b'Imana. Niburuze uko abantu banganye mu matorero bigacika. Ntibisaba ko tuza gutekereza ko ari ab'Imana. Hitumenya ko ari abasatani. Mirimo ya kamere iragaragara. Nta kindi barebera. Ntibisaba ngo banze bahamagara ngo baverifie turebe neza ngo nibahagaze neza, ntabwo ari byo. Niba umuntu ari wa kamere, Bibiri iravuga ngo kandi ngo ntibishoboka ko umuntu wa kamere anezeza Imana. Paulo aravuga ngo ndababwira kuko nababwiye bwa mbere twabameze batyo batazora ubwami bw'Imana. Hawataulizi ufalme wa Mungu. Ntibazora ubwami bw'Imana.
y'amacakubiri, amahane, insangano, ubusambanyi, gusenga ibirwamana. Ni iki Bibiliya avuga mu gitabo cya Saburi igice cya mbere ngo hahirwa umuntu utagendera mu migambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Bwana asifiwe. Kera nigeze kugendera mu mwijima no mu kigari cyane, twicarana nkama nkubwira amakuru yose. Hashimwe Yesu wakije umutima wanjye, maze igihe n'imyaka miremire nsimperutse kwicara ngo ntayangira ubuzima bwa runaka. Hashimwe Yesu wankije umutima wanjye. Imana ninire gitabi nacyo nzocirega no kuvuga kizoba cyagarutse, ariko ntirizogaruka nacyo ntikizogaruka. Ni ukuvuga ngo imirimo ya kamere iragaragara. Torero ry'Imana, Yesu mu bugingo, Yesu atsimbura kamere, akinjira agahindura umutima. Nimushake Yesu, mutsinde kamere. Mu makamba atanu abantu bazohaba, ikamba rya kane nikamba rivuga ngo nikamba dukomere kuko ari wiyerezo gizoyoboye, ngo nikamba ritangirika. Bibiliya avuga ngo nuko mukomere nimwihangana mukanesha, ngo muzohabwa ikamba ritangirika. Kamba tagisi waibika, ngo rizohabwa abantu banesheje kamere, walioshinda tamaa za mwili, banesheje n'ibyaha, ngo bazohabwa ikamba ritangirika. Yesu azovuga ngo nuko mugara, ngo wakiranutse kubikeya nzaguhereza byinshi. Haleluya! Nuko wa mugaragu we, Bwana sifiwe. Ya uzambikwa ikamba ry'ubwiza n'ikamba ritangirikaho. Niki bazoriherwa ngo banesheje kamere. Abo ndibaza basambana, ntibaza baroga, ntibaza bavuga iby'isoni n'iby'isoni nkeya, tamacakubira ba mu mutima, tagomwa, tashari, ntibaza baburana, ntibagira intonganyi. Bibiliya avuga ngo ndababwira hakiri kare ko bameze batyo, ngo ntateka bazacirwaho. Barangije urubanza rwararangiye. Mushake Yesu, murwanye Satani n'abazabahunga, murwanye kamere n'ibyaha. Umuntu wakera ni kamere, mwiyambure umuntu wakera, mwambare umuntu musha, mwambare Kristo, abahindukira umwenda, abahindukira imbaraga. Mwambare Kristo, nibwo muzashobora gutsinda Satani, nibwo muzashobora gutsinda Satani, mugatsinda n'abadayimoni, mugatsinda na rupfu. Bwana sifiwe. Narudi kutoka mbali, umugabo atuye Kampala, sinzi nimba mukunda nimba ntamukunda, ni ukuri simbizi, ariko nzamwibuka aho ngeze nkumva ibitegengeze bije mu maso yanje. Sinzi uwo mugabo yarampagamye biracika mu mutima wanje. Imana izimuhereza umugisha iteka ryose, Imana izimuhereza umugisha. Bakristo, murwanye Satani n'abazabahunga, murwanye kamere. Ubukristo ni ukurwanya isi na Satani. Ubukristo ni urugamba turiho, urugamba rwo kurwanya Satani, kwiyambura kamere n'imirimo ya kamere, ngo turebe ko tuzabona Yesu. Kadusenga Imana. Mwami Imana yacu, izina ryawe ryogezwe Imana yanje, izina ryawe ripfukamirwe Mwami wawe.
Zina ryawe rihayagizwe wera waremye isi n'ijuru. Mana yanje mwami wanje, ganirize imitima iciye bugufi ngo hejuru mwami.